امروز شنبه است 18 اوگوست و هر نفری که استراحت دارد برایتان استراحت خوب میخواهیم و هر نفری که در کار است برای کار، ولی امیدواریم که به هر صورت چون همیشه ما رو تنها نمیگذارید و خبرهای تازه رو از آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی و در تقدیم من شهلا گلخوجه میشنوید، چون همگی چند دقیقه ادامه میکنه تقدیم این خبرها و البته ما تلاش کردیم خبرهای مهم رو گرد آوریم تا اینکه شما در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید. و البته شروع میکنم از سفر امالی رحمان به ازبکستان که روز 17 اوگوست آغاز شد. امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن نتیجه گیری از مذاکرات بین حکومتی هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر توشکند از استقبال گرم رهبریت این کشور تشکر کرد و گفت که از چنین استقبال گرم و صمیمی فوق‌العاده شده است. این نکته رو پرزیدنت رحمان 17 اوگوست بعد امضای سازشنامه‌های همکاری میان هیئت‌های حکومتی دو کشور و در نشست خبری مشترکش با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در قصر ریاست جمهوری در توشکند تاکید نمود. یک نتیجه مهم این سفر به قول پرزیدنت رحمان امضای عهدنامه آید به شریکی استراتژیکی بین دو کشور است. تا حال حاضر تاجیکستان تنها روسیه، چین، ایران، ترکمنستان و قزاقستان سازشنامه‌های شریکی استراتژیکی به امضا رسانده بود و در مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان که روز 17 اوگوست در توشکند برگزار شد 26 سند دیگری همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در گفتگوها بین طرفین توجه اساسی به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی روانه شد. این مذاکرات ساعت بعد از به توشکند با دعوت پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف تشریف آوردن پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان برگزار گردید. در اظهارات خود پرزیدنتان تاجیکستان و ازبکستان گفتند که با موافقه رسیدن در رودخانه زرافشان دو نیروگاه برقی بنیاد کنند که نیروی برق آن را ساکنان هر دو کشور مشترکاً استفاده کنند. سازش دیگر در زمینه آموزش امکانات‌های استفاده آبی نوشاکی سرس از جانب ساکنان کشورهای منطقه می باشد. پرزیدنت رحمان با ستایش از صورت همکاری‌های دو کشور گفت که میزان داد و گرفت تجارتی دو کشور در 6 ماه سال جاری نظر به همین مدت سال گذشته 2 برابر افزود. سازشنامه‌ها در تاجیکستان امضا شده با ارزش 600 میلیون دلار در ساحه نفت و گاز و برق با موفقیت عملی می شوند. رهبر تاجیکستان گفت یک حاصل خوبی همکاری ها ساده سازی نظام روا در مرز بوده است و در مدت نیم سال جاری از مرز دو کشور 1 میلیون نفر از جمله خارجی عبور کرده. در پایان نشست خبری پرزیدنت تاجیکستان با عنوان حسن نیت به پرزیدنت شوکت میرزیویف برگ سبز فرنگی تقدیم کرد. این 4 کتاب عبارت از ایجادیات ادیبان کلاسیک زمان امروز با نام گلباغ آشنایی، رودکی، ارمغان دوستی و چشمه خرد نوایی است. ضمن سفر امالی رحمان به ازبکستان امروز نیز ادامه خواهد کرد. او با نوردین اسماعیلوف رئیس پارلمان و عبدالله عاریفوف نخست وزیر ازبکستان ملاقات خواهد داشت. اینچنین امالی رحمان امروز از محله‌های تاریخی سمرقند دیدن خواهد کرد و ما هم حتما بازم هر چیزی که شد پیگیری خواهیم کرد و برای شما میگوییم. میتونید خبرهای بیشتر از این رو در سامانه ما www.azadi.org بخونید و یا در آزادی ویدیو طوری هم گفتم در کانال ما نوارهای بیشتر رو در این باره تماشا کنید. قدرت فردی رئیس نمایندگی شرکت تلویزیونی میر روز 17 اوگوست در سن 44 سالگی درگذشت. این خبر رو معاون رئیس نمایندگی شرکت در دوشنبه پرویز یوسفوف تصدیق نمود. او گفت که افردی در خانه‌اش در دوشنبه درگذشت. نزدیکان قدرت افردی گفتند که فرضیه اولین طالبانی یوری تجلی مرگ بر اثر سکته قلب بوده است. قدرت افردی دوام 10 سال اخیر رهبری نمایندگی شرکت تلویزیونی میر در دوشنبه رو به عهده داشت. پرویز یوسفوف گفت که خبر مرگ افردی برای کارمندان شرکت ناگهانی بود. آنها میگویند او به نظر سالم میرسید و هیچ شکایتی از سلامتیش نداشته است. قدرت فردی کار در شبکه میرو آخر دکمبر سال 2007 شروع کرده. سال 2012 با امر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برابر دیگر رهبران نمایندگی شرکت تلویزیونی میر در قلمرو مشترک المنافع برای سهمش در رشد تلویزیون و رادیو و کاری پرمحصول بسیار سالش با اردن دوستی قدردانی شده بود. باید گفت که قدرت افردی پسری بزرگ نویسنده روانشاد سیف رحیمی افردی بود. قبل از میر در اداره‌های دیگری دولتی از جمله در ساحه توجیکینو هم کار کرده است و ختم کرده دانشگاه آموزگاری توجیکستان بود. از او 2 فرزند باقی ماند.
президенти беларусия александр лукашенко ба раҳбари чеченистон рамазон қодиров ордени дӯстии халқро тақдим намуд. дар ин бора хабаргузории белта рӯзи 16 август бо такя ба дафтари матбуоти раиси ҷумҳур хабар дод. ордени дӯстии халқҳои беларусия баландтарин ҷоизаи давлатӣ барои хориҷиҳо аст. ин ҷоизаро аз нуқраву тилло месозанд ва маъмулан дар гардан меовезанд. ба гуфтаи бахши беларусии радиои озодӣ, рамазон қодиров бо Виктор Лукашенко писар ва ёвари президенти Беларусия дар умури амнияти миллӣ робитаи хуб дорад. охири моҳи июл Виктор Лукашенко дар сафаре ба Чеченистон бо Рамазон Қодиров мулоқот кард. раҳбари Чеченистон он замон гуфт ки робитаи Чеченистон бо Беларусия дар ҳама соҳаҳо бо шумули иқтисод ва бизнес дар ҳоли рушд қарор дорад. ва рӯ меорам бозам ба Узбекистон. дар яке аз деҳаҳои вилояти Фарғона хонандаи синфи 7 мактаби миёна ки дар давраи ҳомилагӣ 5 моҳа қарор дошт бо дастури мақомоти маҳаллӣ аз ҷониби момодоя дар хонааш сақти ҷанин шудааст. кормандони раёсати умури дохилии вилояти Фарғона рӯзи 15 август ба бахши узбекӣ радиои озодӣ хабар доданд ки дар моҳи майи соли ҷорӣ нисбати модари ин духтари ноболиғ бо 2 моддаи кодекси ҷиноятии Узбекистон, яъне восита шудан ё ташкили фоҳишахона, парвандаи ҷиноятӣ боз шуда ва ба додситонӣ фиристода шудааст. бинобар ба рӯзгори сахт модар ду духтарашро ба ивази пул дар ихтиёри мардҳо мегузоштааст. дар айбномае ки муовини аввали достиёни вилояти Фарғона имзо карда ва нусхааш ба озодлик расид, 4 нафар ки ба номуси ин духтари ноболиғ ба таври анъанавӣ ва ғайри анъанавӣ эҳтиёҷоти ҷинсии худро бароварда карданд, айбдор мешаванд. маъмурияти яке аз мактабҳои бешариқ баҳори соли ҷорӣ аз адами ширкат надоштани яке аз хонандаҳои синфи 7 нигарон шуда ба хонаи онҳо рафтанд ва духтаро ҳомиладор ёфтанд. яке аз муаллимони ин мактаб ба шарти ифшо нашудани номаш ба озодлик гуфт ки дар ин вақт аллакай хабарҳо дар бораи вайрон шудани духтари синфи 7 паҳн гардида буд. нозири умури дохила ин мавзӯъро бо мудири мактаб ва раҳбари синфи духтари ноболиғ ҳомила баррасӣ кардааст. дар хулосаҳои айбнома омадааст ки модари духтар аз шармандагӣ тарсида ба исқоти ҳамли духтараш дар бемористон розигӣ надод. як табиби бемористони марказии ноияи бешариқ ба озодлик гуфт бар асоси дастури муовини раиси ноя оид ба корҳои занон ва духтарон, ин духтараки мактабхон аз ташхиси гинекологӣ гузашта ва 18 ҳафта будани молати ҳомилагиаш мушаххас шудааст. тибқи хулосаи айбномаи ба озодлик расида пас аз ташхис ба дастури муовини раиси ноя ва мудири мактаб момодоя ба хонаи духтари ҳомила омада ва барои аз байн бурдани кӯдаки дар батн буда 4 адад ҳаб ё ин ки таблетка додааст. дар ин хулоса навишта шудааст ки тифли батни ин духтари ноболиғ писар будааст ва ҷасади ӯро модари духтар ба матои сафед печонида дар қабри маҳаллӣ дафн намудааст. як корманди бахши тафтишотии раёсати корҳои дохилии вилояти Фарғона ба шарти ифшо нашудани номаш ба озодлик гуфт дар ин ҳолат ҷиноят содир шудааст. якум исқоти ҳамл пас аз 12 ҳафта будани муддати ҳомилагӣ ва дуввум анҷом додани исқоти ҳамл дар шароити хона. тибқи таҳқиқоти бахши тафтишотии мақомоти корҳои дохилии вилояти Фарғона 4 марди аз 22 то 36 солаи оиладор ва соҳиби фарзанд ба ин духтараки ноболиғ ба таври зӯрӣ робитаи ҷинсӣ карданд. бар асоси баёноти ин духтар, ин мардҳо дар зери дарахти анҷир бо ӯ алоқаи ҷинсӣ доштанд ва як фаъоли маҳалла ба озодлик гуфтааст ки падари ин духтари 14 сола бекор буда хонавода аз ҳисоби дастмузди модару духтар дар маъракаи мардум ва зиндагиашонро ба сар мебурдаанд. ва мегузарем ба як хабари дигар ки инам дар пешорӯи иди қурбон аст ва зоирони тоҷикистон ҳам ин шаб рӯз барои адои ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ рафтанд ва тавре ҳам шумо медонед аллакай имсол як хатсайри аввалин ҳам аз тарафи Кӯлоб рост ба Арабистони Саудӣ парвоз карда буд ва интизор меравад ки ҳафтаи оянда аз рӯи ҳисобҳои пешакӣ 2 миллион мусулмон аз саросари ҷаҳон барои иҷрои маросими ҳаҷ дар Арабистони Саудӣ ҷамъ шаванд. маросими ҳаҷ яке аз 5 рукни муҳими ислом аст ки аз 19 то 24 август баргузор мешавад ва дар маросими ҳаҷи соли 2018 аз 2 миллиард мусалмони ҷаҳон 2 миллион нафар иштирок мекунанд. ҳаҷ барои мусалмонон фарзест ки ҳар фарди тавонманд бояд дар тӯли ҳаёташ як бор анҷом диҳад. то 16 август аллакай беш аз 1 миллиону 600 ҳазор нафар ба Арабистони Саудӣ расиданд.
حضور هزارها مسلمان از هر گوشه دنیا که رنگ لباسهایشان از یکدیگر فرق میکند در مکه دیده می شود. بعضی زایران خویشاوندان ناتوان خود را با عربه ها به زیارت آوردند و بعضی دیگر به خانه هایشان زنگ میزنند تا حضور خود را در این مکان مقدس به نزدیکانشان نشان دهند. برای بسیار زایران این بار اول است که از خانه های خود دور شدند. سال روان عربستان سعودی با راهاندازی حج هوشمند کاری زایران را آسان کرد. آنها در طول سفر مکان‌های ضروری و خدمات طبی را توسط اپلیکیشن ها دسترس میکنند و تشکر میگیم که چند دقیقه با ما بودید. برایتان استراحت خوب میخواهیم و باوری داریم که خبرهای بیشتر از این را همچون پیشتر از رادیو آزادی دریافت خواهید کرد.